A very good morning to all the viewers. Ahanba Maktada, Northeast Bindona Sandoctaba News Analysis Pumiteng Tabiribasing Pumnamakpu, Celina Khumujam Nataram Okchari. Ngasi, Manipur the Fongiba, Tongan Pauche Singda, Kari Maru Eba Pausing Fongnari Haibagi Matanga, Kana Bagitamak Akuki Studio as the links in the Lepiriba, Oja SHANTA NAHAKPAM SECY-ERDO. Northeast Bindogi Mike Gitaram Okchari. Oja Ahanba Asidi Naharogi Totang the Guinea. Lupa crore nifu changna saba thengu Jingjingi water amusement park sangakre park asida lakpiduna recreation tauba lakpa yaragani haikre masigi matang wafam khara dang thambiram मैं पुनः आम मकते का कुमना बहुत सारी हो सकी कोई ये मणिपुर दा हाई तारे को कोई ये लाख पर डेवलपमेंट मखन हाई तारे को सेंग वैदी मसे ये वाटर अम्यूजमेंट पार्क का जिसे एंटरप्रेन्योर गुम्बा मना तौगदबा थबक्ति ओइबने हबे आथादि अखोय मालेमजिदा तौनरिबा मोंगसे को सरकार की अम्यूजमेंट पार्क अदगी अते लेतबदि नते समना हबदा पंजाब ता सबीर जू एनम लेको सबीर जू से कमाइन तौगे गाना सफारी ने को मसे सरकार ना गवर्नमेंट की जगह इन ऑपरेट तौगे को अदुमाइन तौदना तमिलनाडु दा कइदा अते लेबा लेतबदि नते अदु मणिपुर दसु ngसागी अखोयगी ngसागी कयनि को पैसा तानबगी सरकार की रेवेन्यू मसा की रेवेन्यू दरकार होगा है तारे को समना है हजिक से अखोई की सिचुएशन हुजी की प्रेजेंट सिचुएशन से लाम कंगला की अखोई रेवेन्यू से यम थी हेंगलम दो माले मरमदे अखोई चटफम लेतबगी ओइदना कंगला लाइफलमेन से अखोई ngसागी मी की फुटप्रिंट से दमा में हेंगत उइबो यम सैना समना है को एम्यूजमेंट की जगह से ये लेतब है तारे मयाम से हुजी की सरकार ने लौखलेबा हुजी की एम्यूजमेंट पार्क की स्टेप से वन ऑफ द recreation अखोई अतै कनोगे अखोइना ngसागी कई हाइगान सिंग दगी होरगा चिराउ चिंगबो अखोई रोप वे सेम नि गाइना ngawai approve तौगिबा प्रोजेक्ट सिंग अदु मयाम दुगी मनुंग दा अमा ओरमगदा माले मसे यम अफबा स्टेप नि अदुबो अखोइगी सिदैदा येंगबा यारिसे कइनो हाइगांदा मियामगी ओइनादी अमरोमदा फारेबको अदुगा ngसागी सरकारगी ओइनासु रेवेन्यू जनरेट तौबगी पोतदी फाबा अदुबो मसिगी अम्यूजमेंट पार्क से कनादा सिनरी नो दुगी ngसागी कयनि कनाना आर्ट एंड कल्चर ना पाइदोरिब्रा टूरिज्म ना पाइरगा लेब्रा मागी दमक परमानेंट स्टाफ अपॉइंट तौरिब्रा कई तौर अदो हें कॉन्फ्लिक्ट ओलक्तना बा हाइतारे को बसिगी ओइबा सरकार ओइबा मैंडेट से करिनो गाइदो मियाम ना खंगन बगी मथौ अमदी दरकार लेब्रा इन खले अदुगा ngसागी पार्ट ऑफ टूरिज्म अदगी अतै ngसागी मणिपुर की लैंडस्केप फजन बा देन अखोइना मणिपुर की मपानदा थोकप ngमजदबा अखोइ मणिपुर से यामना इकोनॉमिकली यामना स्टेबल ओइदबा स्टेट अमसु ओइबनिना को मपान थोकप ngमजदबा मियाम की दमक येंगगदी यामना फबा स्टेप ने हाइना लौ तामने अदुबो सिगुम्बा स्टेप सिंग से अखोइ की कनोना मणिपुर दा लेबा पैसा पाइबा एंटरप्रेन्योर सिंग हाइतारे को कोई पैसा स्पेंड तौगम खंगदबा मी मयाम ले सिगुम्बना मयाम पुनसलगा दुम तौरसु याबा अदुगुम्बा डेवलपमेंट प्रोग्राम दी ओइबजाने अदु मयाम जे मॉल गुम्बदा अदगी कई हाइने को कोई शोरूम गुम्बा फिरोन की गुम्बा को अदगी अतै लग्जरी की पोत हेना थवा यावरगा ngसागी सुगुम्बा अम्यूजमेंट की पोत सिदना अखोइना खंगदबगी हाइद्रा यामना यानी अखोइगी पब्लिक मनी जे अखोइना एंटरप्रेन्योर स्पिरिट से अदोमदा उबा फंगदबसे सिसु अखोइगी मांगजबने अदु मालेम की ख्वाइदगी चावबा सुगुम्बा अम्यूजमेंट पार्क ऑपरेट तौरिसे वाल्ट डिज्नी प्राइवेट केनोनेबा फर्म हाइदारेने को ऑर्गेनाइजेशन अमनेबा को अदुना यामना पोटेंशियल लेबा बिजनेस अमनी अखोइना मिटना उ फंगौद्रगसु सरकारना अखोइगी मिटता ओनबिबजे अफबा खोंथांगनेना इ सुमाइन तमजगे मरिक चुमो वफम कयाम थंबिरे ओजाना मथंगी असिना सनालेपा पाउचीदगिनी लमफेल पाट कन्नबा तौथबा मणिपुर की NIT की कैंपस लुपखिदौरे पाइखटलिबा प्रोजेक्ट असिगी 𝐍𝐄𝐖𝐒 हॉस्पिटल सु फंगलबा याय हाइरी मसी NIT की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक लेरिबा कैंपस मनुंगदा यामना मरु ओइबा लंबी ओइना चटनबा फुट चनी रोम सांगबा मफम अमा खंगहौदना नमथखरे अमसुंग कैंपस असिगी खारिबा वॉल की सरुक सिंगसु किंथरकले हाइरी मसिगी वफम मतंग वफम खरा दंग थंबिमो ओके कनो से अखोइ मणिपुर दा प्रोजेक्ट याम चावबा अनि को यामना सरकार की ओइने हम क्रिटिकल होइबा अदगी अखोइ इकोसिस्टम कन्नब होनबदसु यामना मरु होइबा प्रोजेक्ट अनि से कॉन्फ्लिक्ट हेग लाइबा नंबर 1 अहाम प्रोजेक्ट से कइनो खानदा लोकताक की अखोइसदा अखोइगी लोकताक प्रोजेक्ट सिगी अखोइगी फुमदी सेंगबगी मतंग अदगी ngसाइगी अखोइगी लोकताक की कॉरिडोर ngसाइगी मताई की मतंग से सिदसु अदुम अखोइगी एनवायरनमेंट की ओइबा क्लियरेंस लहोइ लौदे अदगी नाकन की कय हानि को नाकन की प्रजाना यागी नत्रगा यागी दे हाइबगी पोचे मसिगी इशू से हम तोइना लाक्वा अदुगुम्बा मैटर मनेबा हम चावो मैटर मनेबको मजुदा मसीदा कमाइना तौगे है कांदा अखोइगी लमफेल की होजिक लेइबा पाट से मसीना मरम ओइरा कांदा इसिंग चावतोप गोदिंगी
इसिंग चाउथोकपै नों खितंग चुब खुदिंगी अखोइगी मेकानिकल वाटर पंपिंग आउट तौनबा वाटर पंप आउट तौनबा सिस्टम अमा अखोइगी कनोगी करीब अखोइगी नाउंथोंग उकूसे नाउंथोंग उकूसदा यामना हाई पावर पंप अमा थमगान मसी इसिंग जे चिंगथोगा लंफेल क्वार्टर अमदी एनआईटी अमदी ngसाइगी माइनर इरिगेशन की ऑफिस लेइबा स्वाइजे अदुदगी ट्राइबल डेवलपमेंट की सोनाकंदा लेइबा अदे सोनाकन की परिंग हाई तारेने को कोई हुसी ड्रीम्स की नर्स क्वार्टर नर्स की कनो से अखोइगी इंस्टीट्यूट में अमम लेइसे को सी परिंग दगी होरगा अखोइगी कनो से डीसी ऑफिस लंफेल स्वाइबोगी जगह सिदा इसिंग याम चाउन थुमबगी प्रॉब्लम अम ले दो सरकारना मसीगी प्रोजेक्ट सी तौबा मतमदा अइने सुम खनबदा मसीगी जगह जिंगजे सर्वे फजना तौरमगदरा नत्रगा तौरमोइरा अदो सर्वे तौबगी रिपोर्ट यावमद्रगदी मसे एनआईटी ना हेंग लीगल स्टेप का लोकल अदी यामना बेरा काबा हाई तारे को एनआईटी खक्ते वाना तना अतोपा इंस्टीट्यूट अदु लेबा सीएयू की जो इंस्टीट्यूट लेबने अदाइदा ngसाइ सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की इंस्टीट्यूट का लेरी मोई की लमजु याउरी अदे इवन अखोई की मणिपुर जूलॉजिकल गार्डन से मागा ताइनरगा लेबा जगह ने हाइजरीबा को अदुदा मसे कोई मणिपुर जूलॉजिकल गार्डन की स्टेटस का जी प्रजाना हौजी फजना येंजलदी पूरा फागी अदुम गयानी को पूरा चिन्ह हाइबदुदी याम ओट ओबे वाई ओरे को फागी अदुम फजन तारबा कनो ने हाइ तारे सिस्टम अमा फॉरेस्ट की मखादा लेंगोने मासे को अदु सिस्टम अमा ओइरबने अदुना asi अखोई की हयेंग कोना प्रॉब्लम जे थोला कांदा इशू लाला आकांदा ngसाइगी तोवान तोवान बा इंस्टीट्यूट सिंग अदगी इंस्टीट्यूशन सिंग ना मदुगी कोर्ट से थाजलगा अखोई वाल कायरे स्टे पियु अदु तो अदा तो वाइना तौनरगा तौदोइ सकती मसे फजना मतम मतंग मतमदुदा वाटर ड्रेंचिंग जे तौ कनो से लंफेल पार्ट की ड्रेंचिंग जे तौद्रिङैदा मदुगी सर्वे डॉक्यूमेंट में आमदो मोइदे इन्फॉर्म तौरकिब्रा तौरकिदब्रा हाइबदो मदुगी पोतो तौरकान हुजिकसु मतम लेरी हुजिक फमिनरगा ड्रेंचिंग तौरिबा डिपार्टमेंट हाई तारे को सिसिगा अखोई नाकंद लेबा इंस्टीट्यूट में आमदो को फमिनरकांदा मसिजना अखोईगी मोइगी कनो इंस्टीट्यूट की इकोसिस्टम द सोक्तनबा कमाइना तौबे याय इवन जिजा हॉस्टल सोलक पाइजे अचौबा मांगजब अमु ओरकदोइनी को अदगी आइनो चाइजे दुमाइना सीएयू की अचौबा जगह लेरी हाइबा जगह जिंगे टेम्पररी सेटअप गातने बिल्डिंग होइना अमत लेब नते फजना को गांगा की यानम साजन गातने को इवन सीएयू की फैब्रिकेटेड कनो को बिल्डिंग बो ओइ माले को अदुना जगह जिंगसिदा कई तौबा यागदगे अदो हुजिकते होना सरकारना मसी येंजलगा खनबदा चुंगदाइने खल्ले अदुगा खनजु खनरमबसु याय अदो मोइगी हाना इको एनवायरनमेंट अदागी अनक जगह की कनो अखोई सर्वे तौबा मतमदा मोइगी रिपोर्ट कमाइने इरकपनो अदु रिपोर्ट लालम तारगदी मदु रिपोर्ट सेमगत मिनखिबा इंजीनियरिंग सेल हाइद्रा को नत्रगा एनवायरनमेंट सेल जिंगदुदा मदुगी मतिक चाबा माइ पनिशमेंट पिबम थोकप्रायना आई प्रजानो स्वाइन थमसके CAA na Manipur के सक्तम सिंह कायदनब तक्सिली हाइना आरके रंजन हाइख्रे CAA Citizen Amendment Act 2019 na Manipur के identity, language, economic power amadi political power na chingba akaiba pidanaba Lok Sabha के MP आरके रंजन na हाइख्रे मसी के मतंगदा अखोइना कमाइनी येंबा याबगे CAA से अखोई Citizenship Amendment Act हाइ तारे को बिल दगे एक्ट ऑन करे ना होसिक देखो मोय गेजेट का तौदर कोन तौ मसी जे यामना को अखोई येंग दोसे को सपोज बांग्लादेश ने पाकिस्तान ने अफगानिस्तान ने को बांग्लादेश ने पाकिस्तान ने अफगानिस्तान ने सीधा माइनॉरिटी ओरिबा क्रिश्चियन ने हिंदू ने बुद्धिस्ट ने मोय खर लेबने रिलीजन खर को हाई लेवली रिलीजन में हमसे मोय से अखोई कनोदा इंडिया दा पुसन जे हाई तारदी मसी की इकोसिस्टम अमा अखोइना हाना कहने को अखोई इकोसिस्टम अमा सेमबागी मथौ मताई मरमदि कइनो हाइगांदा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सिना बांग्लादेश ता हुजिक लेरिबा हिंदू जे अप्रोक्सीमेटली लाख 50 नेन लवर सेबा यामद्रबदा को 50 लाख कुंबा नेन लवर से नत्रगा 1 करोड़ नेन लवर सेबा को अदुदगी अफगानिस्तान दा लेरमदोबे हिंदू से अराउंड 50-60 लाख नेन लवर सेबा देन अखोई कनो से सामना है पाकिस्तान दा लेरम रोजे 1 करोड़ 2 करोड़ की चांग दिन नंग लेरम मनी पंजाब मरु इंक्लूडिंग पंजाबी है तारे को मोदी पॉपुलेशन याम चाउन ताबनी इंडिया का मोय खाइदोना कांदा लो लेनखरब जगह ने को इफ सडनली सी म्याम से लोइनमक सिटीजनशिप CAA की मतुंग इन अखोइना सही इंडिया सिटीजनशिप से अप्लाई तौर तारगदी अखोई सही कहनी कनो कह तारे को फाइनेंशियल सिस्टम देन एजुकेशन सिस्टम हेल्थ सिस्टम देन सिक्योरिटी सी म्याम से लोइना असोकपम लाने बा मी अमने अप्लाई तौर बदो तोंगान बमने को मी तरा अमा लिसिंग मंगा मोई अखोई सोमदा लेबा नुवाइत्रे अखोई सोमदा लाक्सरगे अखोई रिलीजन सी ओइना मोइना हरास तोपिरा अदोंगी एंगल दे यंगदी याम तोंगान बमने अदुबो अखोई ट्राइबल एरिया सिंग हाइ तारे को ट्राइबल एरिया सिंग दा मरु इवन झारखंड दसु ट्राइबल एरिया लेरी देन वेस्ट बंगाल दा ट्राइबल की ऑटोनोमस एरिया सिंग ददी मसे इंपैक्ट अमता लेरोय ना मोई गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट लॉ तोकिबसु लेरे अदुबो मसिगी CAA सिना आरके रंजन हाइ पोचिदी गसाई कहनी MP ऑनरेबल MP हाइ तारे को माना हाइ पोचिदी अखोई कहनी नुसित पंगा ngang बदौना
ngasai akhoi ge ne ko BJP na central government jina magonda harau na ba pa ngang ba na ngangsin ma sidi sidi phatte ba ta di kai no hai ganda akhoi loi khang na ba ta ne ba manipur akhoi ji akhoi gi manipur da lai ri ba kano se akhoi ji ki valleys da akhoi lai ri ba ST demand to bugi wakhan jang atang kok thokra je boko village leba general category se akoi mi lakh 30 mukta ne bale se ko mi lakh 30 sigi marakta suppose akoi na Indian Myanmar dai kai dagi swai dai kai dai Indian citizenship se demand tok salaga akoi jom jangjal engkal la je ba mi lising ta ka tang jangjal lak pada mi lising mi humda ka tang jangjal lak pada Burma dagi jangjal lak wanda akoi gi SDO mana chi ma thok pagi dakar lai ne ba noi sidagi mafam endok pa yaroi पैसा तान बचत पे यारोय अदगी फोटो का बचत पे यारोय स्कूल एडमिशन तो पे यारोय मरम दी नोय मैम से ngасai gi moina adugi village da adugi community da sokla ka da system se ko se so example yo rimsi bed ka le hospital do suddenly crisis ama thok pada corona tholok ko matam da atop private institute मैम से gi dakala ine ko de heart ki oiba adagi akhoi gi lungs ki oiba then cancer gi oiba ade system मैम ma ko adagi akhoi gi manipur da leiba satra मैम से manipur manung da laik tam da feasible oide na delhi jala tamnari ne ba akhoi bangalore sala tamnari ne ko aduna ngasai gi manipur gi mana ngasai gi apun bagi saktam kai dena ba CA na honari ga habjidi kai hani akhoi gi yamna nuai roidra ta ba akhoi na mauna yam criticize to wena udi khangadra ko adoi ta su yamna kai hani akhoi gi ta ba yam nuai to bai ta ko convince to bi ga ta di niyom sumna maram chana point by point hai ta ko sakana lokhali ba step tu na karino kamaina lokhali no karamba article na khoi se kandoi no karamba ek na khoi kandoi no manipur la phagan da khoi gi manipur gi financial system jina mi lising yang khai hengal ko suddenly yang khai hengal ko tar gadi akhoi financial system jina kamaina okani ga do planning so lai tabi da politician ne na eta pang na ngam di madu phatte na ai subain thamjage mana budi waro gi bi ai ado waro bi roi waro bi gano so hai jage adu ga masi fake ne hai jage pot me am je fake atani masa su khang mani adu ga party na harau na ba eta akhoi na leader amane ne ta point jan basi di phatte na ai subain thamjage mathang ki asina huyen lan pau che da ki ni manipur da pusalak na ba hotnaramba bom gi machak kilogram 400 ka yankhai mizoram da fare mamang da su march tang tareta sniper rifles ki maru round lising ahum amasung 10 PNS passive night sight devices phawagi pau laikhrabani mamang chahi 2023 May ahum dagi haurakliba manipur gi tamthiraba lan asigi manungda mizoram dagi tipai mukrom dagi masing yamlaba khutlai mayam amasu phagatlabani pusalakli masigi matangda ozana wafum karadang thambiram koi yosigi kano se ngasai gi mizoram rom dagi changakpa ko asigi potsai kaino ha ga na hoi kukizo ethnic group ki oiba state amasu oire mizoram se ko adumaina mizoram na akhoida akhoi gi kano hai tare ko akhoi metei ga hosigi kuki ne haijari ba kangbu siga sauna basida moina support to wen hairo ga di madu su ayam aran bo ni maramdi mizoram haisi masagi oiba lenga ngam leijaba state amani adu ga lenga tumak na di ngasai gi ga ni ko chalo noi landa roga haibdi soi hair moi maramdi state singje india constitution na bind to ni na peace loving oiba state nga tani ko adu ga amarom de hosigi yeng ta di free movement regime lo thokki ba matung adagi ahoi gi manipur gi border singje Burma India border sida BSF na khara sinba hora matung den khoi gi state force na mathau torokpa horokpa ngasi ngarang hana sudum torongani adu khara hen active oina torokpa horokpa ngasi numit mari mangani hapta ani hum se sigi marak tadi yengu tar gadi only option ma khoi da lehori je moi gi ngasai gi militant sing gi khulai putok pusin tawba ya ba jaga lehori je either Nagaland nataga khoi gi Mizoram border si katanga horam ne ko maram di kari no ha kanda khoi somdadi FMR se lokthokhi bedagi khoi somdadi yamna kari haini khoi population gi oiba crisis ama influx na thokpa irang ne haina NIA na so hai gi leire then parliament da bauda akhoi honorable home minister na so hai gi leire aduna hoji option lehori je either khwaidagi moi ga maron nakna ba nataga moi gi mateng pang kadaba community adugi lambi dagi porok pa haibjene ko sigi matang sidi akoina keno da government of India da akhanaba kayani ko Mizoram government da su akhanaba makoina step aba lokot pagi mathau tai maram de Manipur destabilize oirak pa je moi su yawo haningai leite ko aduduna ngasai state central government na hojigi ngasi gi ngangi report akoi gi sumaina khulai mayam ama Manipur da pusanna ba honaramba khulai mayam ama sumaina tawduna Mizoram da phare na hairabani na ko central government na akoi Manipur border je phajana sil thobata natana Mizoram border dagi changai ba pot sing sisu makoina tongan ba angle ama da ko phajana yengminaraga madugi oiba step sing do sakana matam chan lokot oba ma changi na sumain tamjagi mathange sisu huyan lan pau che dagi ni kuki militant sing na sabun kho khunaugi san sing hoiduna puna ba hotnarak pada nongmai kamna kre hairi masigi matang da ozana wafam khara dang thamya akoi thaina
सन हुरानबगी वारी से को अखोई ताबदि न्यूज़ डिस्कशन याम फजदब हाय तारे को अदुबु सन हुरानबगी वारी से अखोई अगांग ग चाहिबदा याउनरमी को ngasai wahi phajadaba yam ikai ningai wahi nena hojikna akhoi gi economy gi leiba phibam ade moi gi economy akhoi gi economy leiba phibam je yam teina soom ne ko paisa tan bam je lektaba ade chaningai walakpa adagi ai sum khan mada ko ngasai gi akhoi somna kan kano gi akhoi gi sona kan gi manipur gi maitai gi jaga hai tare maitai gi jaga bu haya gum jine akhoi gi singa taina ba jaga hai se ko swaida akhoi gi di akhoi leiba mi sing ji phana bu gyan bu ta brain khale do somna kan di ngasai hajab do narco terrorist sairadi nisa da karbar to kala nina nisa sinna ba ngang adagi oza sing mayam ma yaw mani ko oza bdi hairasi mayam yaw mani aduna ngasai masigi activities ngasai la noina thengna ba yak tabadagi akoina karai da kari tawga zum kai koka kamaina tawba yagadagi de hayeng di yen jura likwa yari ko sandana te ko yen ura lakwa yari akoi gi jinga pha ma yawre narangan ko tha kuno da changa ga moi mai tharame wari ko adagi kenoda akhoi gi low yai ge tawba mai thagalak pagi mayam leigre aduna mase keno ne na akhoi gi kayani yam organize oiba keno na kangbu na tawba ke su oira moidra ina khalle ai di ko ngai gi yam na akhoi gi nisanu sa charaga law ai ngatang auction ru ji gaina ko mai dei da ngasai makha da to kun inang nang na adum una ba ta ni na ngatang moi mi lei tenga ngatang koka khara tawraga irang je sum continue tawna moina hona bne na adumaina khajai hai tare ko akhoi somna kan dei su irang je loidri baudi matam khara sa san tha thok je makha continue laktana ba kitang akhoi na laksan bam ju changi adagi state forces sing na su central forces sing na periphery de leba sing sina so moi je kumda halakta bangam ba su changi hai na ismain thamjai mathangge asina yausang kumai pangthok pigano haina samulal na haikre handak chahi gi oina yausang da thabal chongba aber taiba lepiu haina salai apunba nupi lamjing lup samulal na hairi masigi matang do ozagi mot khardang thamjam ai wakhanda lup singna hoi hai tare ko lup singna hoi samaksu lup ki member ma hai tare ko oina hai tare ne hoina lup singna tongan ba wangangak pagi dakar lakpa matam se miyamna gyan ta daba matam dang haktane ba hoi lup ki mathau daga oi reise lup ai se pressure group ne kanam tagi makha da leiba nate praja ju kanam tai makha da leite praja na tauge khalladi kana gum imung manungam na tauge khalladi rum tawrakani adu problem je kaino hai kanda akoi miyam gi marak se da akoina ngasi mayok na riba phibam ngasi awaba taraba situation si khangdabida akhoi imung manung khara paisa paiba natraga ngoksana bangang khara na hekta tholaga akhoi sentiment sibu direl tawna bona base masi gumba lakpa matam dadi loop amana sai ge kai hani ko akhoi organization amana si tawba yaro hena miyam gi warep oina lauthorok pase si he manipur he tawi masi kam gana tawge gana sakarna mai mathau matam jana tawba maru oina tawnar mi jidi sakarna mai mathau matam jan toroktraba public ki amenities pangan mangamaktraba adagi law leiraktra kana loop singjana kana na kai tori kai tawbai no smai tawino mayam smai tawrasi gaina khoi gi mandate oin lauthokna rakpane bako yausangi matang sidadi aina sum khanmada mayam je thudokpa kaisu tawnar kadab su mande ai sum khanmada ko aduga mayam de yamna chawba chakobugumba chawba hai tare ko mabung makwagi yam nuksinaba kano ma akoi kumai arauba masu akoi haugrabani aduna masi thudokpa su adugumba legadab su mande tawdabu yausang hai bata gadi angang hata da involve torokpani na ko sahi yausang da tholakatori ba mi sigi level siga ngasai gi akoi gi chakau da kai doba tawrei ba sigi level siga khitang khenarakpani na akoina kana gumba organization amana ngasai gi akoi gi hoji haibiri ba organization duna masi di lauthok da gadi hayeng kai gumba angang hatani na moina gyan ta da na tawra gadi mama pa sing du khangna ba akoi miyam hupna lauthok pai dakar oena torokpa soido oiramdo mali adubu miyam na su masi gi akoi hoji lei ba irang sina maram oir kanda masi support tawbi gadra haina su khalle aduga masi gi matang je akoi gi matang yam chana lauthok pire na su haiba tabani adubu marakta akoi kai hani ko tongan basu lauthorok yauri ba ko akoi lau thokpa yada ba su lauthok salak ba yauri ba ko aduna sai mapu akoi na mapu obi yada ba miyam na masana gyan ta jaga da pot tadi miyam gi kai hani ko akoi gi tawjaga pot tadi akoi na organization ne na heta punau da lau su organization gi thak yam na kai hani ko ikai ningai oi ba akoi kai hani ko tabi roi da ba prajana ga tarak to matang yarak pa adugumba awai khum tawna ka da ba pot hai tare ko adugumba oirak ko su yauri adu bo gi yausangi matang di yamna chumba hai tare ko naha ngakta tawr kadaba yaw kadaba kumai raw boibnina madu tawbinu na ahlamani mai ben singna lauthok pirak bose masi yamna phaba khongthang ne na ismain thamjai aroi ba oina mai kai kaya amadadi vote asi tawbidana ba irang hana lotion bio haiba lekre hojik vote asi soidana makti tawragani adubu masigi matang da ozana wafam khara dang hambiram akoi gi election gi matang se ngasai gi election gi matang se hojik leidoi se election sidi tawdaba yadabani election ye thokpa yabagi mayam lei
even ECI na daka oi ta de maram song pi da bi da situation yam phatre ha ga akhoi gi ga ne ko law and order phatre ho hairo natraga akhoi gi emergency lai re na haijal ga emergency hai je karam ba emergency no je Indian constitution di define tau de ba aduna ECI na chahi ama phau di election je thok ring mare matam hin dokhu ngam me ko adubu akhoi manipur de hojik se lengak se BJP na pali center de su BJP na pali aduna akhoi gi ngasai gi center de lebo opposition su yam kan ba opposition oi de akhoi democracy oi na ko aduna maram oi kan da election je soidana di tawne ha je akhoi khange tawdabu election da involvement yam leiba leita ha se akhoi praja gi sentiment ji yang kan da ain sum khan da congress ki su mirep se direct lauthok pa makte leitri male ma gi ngasai gi sino oi be na haina bo male ko aduga BJP gi su ma gi se candidate lauthok ngam da na hojik pawdum lei hai tai ko ai khan da candidate se last hour da lauthok ka do male aduga election je tawta su yam kan langba yam ka hena langba election di oigadab di mande aduga sagi ka ni ko election je miyam na election je handa ki sida di yawbi ba matam da hai tare ko akhoi di question je yam hang ba ma thau tare ba yam na hang ba praja da ko akhoi su gi status se kaino khumanga moidoi ta di candidate oi ba gi kaino je kano leihal loi dabane hai tare ko akoi vote ka ganda candidate amane na heta mana heta nga heta loina chum gadab sunate adagi praja gi wahang pa khum mayam ma khum ngam ba adugu mami duna leader oi bagi mathona leiba mi mana leader oi bai mathau su tai aduga mirak ta changak pai mathau su tai samna da aina MLA ma kara ganda aina minister oi ganda aina aigi lekai dubu thausa da ai ding asi di leba ki oi gramne haraga aina leba ki khatang chel lerega aina nga sagi aigi lekai dubu thado ga chappa yaba pochu oi de election nai je ko yam live pochu oi de yam lu pochu nate ado praja gi makhutta election je tawta ga di yamna achoba khulai ma tar doi ne ko praja ji election yaw ro yai bo ne dum tumin na soi dum ke dum yaw ka dum male manipur gi history da loop ka na de organization ka na election boycott to ba na traga election je voluntarily yaw za da ba se kyarak to gre even plebiscite phai to khra bane khoi success oi ba ka su ngam gi de hai tare ko adu na maram oi kan da election je to ba tar ga di khoi miyam na gyan tar ga khoi na karam ba wahang hang ji karam ba mong na settle to ba pa mi hai ba poto ji gi MP oi ri ba candidate oi thobi ri ba mayam je si amadi political party puthoiba local base bo ere center gi political party bo ere reasonable political party bo ere ko moi mayam dagi wang pa khong chap chana lawra kanda akhoi mi je thagat pagi mathau do hojing makti admain tare ana ai sumain thamjage yam ngai jare oza gi chil laba matam kya ma khaidok bidana north east window gi studio asida lengsin bidana news analysis sa saruk ya bibagi damak oza bu yam thagat jare matang asida north east window na sandokta news analysis loisan jare horen pung ani da North East Talk to Maheshwar Thonawjam na guest oibiba program asibu mityang tabiyu